Huble ye pi waro ki prelok ki wasnyau sukwo api ki khubor how new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wathang ka non government organization ne NGO ha South Garo Hills ye dur u Conrad Sangma wa u Rakesh Newar te ton sdangi chiki khubor ka non government organization ne NGO ka South Garo Hills ne kasngi ka arpawi tarik ubna wa araja arpawar kam ka dak wa percha ye wa mano ka sorkar ye wadawa da thangki ya ki effigies namo ki dur u Rakesh Newar wa u Conrad ke Sangma kate ka NGO da ongkole wa wat lada u Conrad Sangma da man ukam u menteri rangba ka jela tangwa memule u yi hewo solve ye ki problem we wo wandra ye suk isany ki waya khmat ka NGO da ong kile wa mne cha ki wo pat ye dur yong ki kam ki wa mano ye wadawa ki pat ba kam te da chna ki kite ki station namo ki effigies hey dur yong u Conrad wa u Rakesh Newar depte thang ki yaki kam ka dak yaki ka NGO da ong kole wadaw pteng cho goda yaki kat wampu kanria ka sorkar ya u Rakesh Newar na ikardan CM ka GHADC